الله پاک بخشنده مهربان ناما وجه القصه نی وجه چهارمی کتابیں چهارمی قسمتیں آخری قسمتیں آخری میں کتابیں مانتا یہ قصہ وجہ حضرت ایوب ہے حضرت ایوب علیہ السلام نگوشن صبر ایوبی اور مثال ہیں وجہ صبر ایوبی کیا حسن صبر ایوبی دیوان حضرت ایوب قصہ صبر ایوبی چارم کو جائیں سلامت بات واجان شروع حل قصہ کنے حضرت ایوب قصہ شروع کریں انشاءاللہ یہ میشه کم مکیمہ وجہ حضرت ایوب علیہ السلام حل قصہ وش قصہ حضرت ایوب علیہ السلام ہاں اللہ حقیقتیں و باز شریں نبی بیتا اللہ تعالی آیا نبوت گونا ہور دنیا ہم ہر نعمت و وشی خوشی ہم آیا داتا بیتا عطا کتا بیتا زمین کشاورزی باغ همین چو باغ آیا بیتا بے حد و حساب نوکر مولد غلام نوکر چاکر دولت مال دنیا عزت و درو چیز اللہ تعالی آیا داتا بیتا اولاد صالح ہیں اولاد اللہ تعالی داتا بیتا جنین وفاداریں جو ہر چیزا چی ہے چیز کمی حضرت ایوب نبیتا ہر چیزا چی حضرت ایوب کر رہا مچ بیتا اللہ تعالی ہمیں اندازہ داتا ہے کہ بے حد و حساب بیتا قارون قصہ شما او دامان چه کتا کہ چه اندازہ مال چه مال دولت اللہ تعالی حضرت ایوب باز داتا بیتا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ ہر نعمتانی سرا سک باز شکر گزار ہم بیتا و ہمیشہ شکر کتا و آئیے اللہ داتگی نعمتانی سرا باز قدر قیمت آنی کتگی قدر کتنی احترام کتا اللہ تعالی یتیم و گریبانی ہم داتا اللہ دولتی زورتا کو پدا شکر کتا باز شکر گزار بیتا و سکیں صبر کنوکیں بیتا حضرت ایوب علیہ السلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائشیں فرمائنی کہ یک رندے حضرت ایوب علیہ السلام شتگا پا غسل کنگا ہے کہ آئیے سرا سور ہور لگے گوارگا سور یعنی ٹھوکو روشی رچگا لگتا ہے سرا وہ ہمیں اندازہ رچگا لگے کہ آئی لگے چسکنگا میں سوراں واتی دامنا پورکنگا لگے دامنا واتی پورکنگا لگے اللہ تعالی ارشاد کو اے ایوب من ترا ہمیں اندازہ دولت داتا بے حد و حساب ہر پے میں نعمت ترہا باغ زمین کشاورزی نوکر چاکر مولد درو چیز ترہا درو چیز منترا عطا کتا پدا ہم تو سیری نزانے حضرت ایوبی کو حضرت ایوب علیہ السلام عرض کو یا رب العالمین یہ ہم تئی بخشتگی نعمتیں ماں ہمیں واسطہ ماں پرچی یعنی آہاں مزیروں یعنی تئی داتگی نعمتیں منا تئی عزت و ہر چی نعمت ہم تمہانا داتا ہر نعمت تمہانا عطا کتا من تئی نعمت زانگو منشان جم کنگو زیرگو نئے آزمائش کنگے حضرت ایوب یا روچے اوشی اما ٹھیما حضرت ایوب علیہ السلام
از ایوب علیه السلام آزمایش بید و شیشی امتحان زیرک بی و ای آزمایش نه صرف آیی واسطه بیتا درسته پیغمبران آزمایش داتا بیتا نبی درسته نبی یعنی آزمایش اللہ تعالی کتگا درسته وقتی درسته نبی آزمایش کتگا تانا از ایوب آزمایش نکتا بلکه اللہ تعالی هر نبی چه امتحان گفته و درسته نبیان چه امتحانان تو کا پاس بیتگا پورا اسرائیلی امتحانان تو کا قبول بیتگا هستا آدم علیه السلام پا یک گلتی وجه چه جنت ها چه در کنک بود در کنک بی و چنچو سالها سال وتی همه خطای گناه واسطه پشیمان بود حتی اوشی خون عرص آی چمان چه درد خون عرص آی گرید وقتی چه باز چه بیچینی و بیتابی حدا چه که گوست تو یک دم یک لحظه دم پکاری کو تواری کو اللہ تعالی توارا لگه تواری کو و پکاری کو وجہ تواری کو تو تواری پرد اللہ تعالی وشی وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے رب اے منی رب العالمین ما وتی جان سر سکی مزنی ظلم کود اگر تو معاف مکنه مبخشه رحم مکنه تو ما سکی مزنی نقصانی تو کا کپوں مزنی نقصانی تو کا ہوں تراچی بغیر دکھائی منی کمک کنوک شی ہمیں گپ پیکو ہمیں دعائی کے وانت شی اللہ اللہ ای پکار ای آواز کے چست بو امین چوکے اللہ رسد کہ دریائے رحمت اسی لگتا جوش ورگا اللہ تعالی جوش چوکا لگتا ہمیں بیت اللہ رحمت پر جوشا درات کا اسی آئی توبہ ہاں قبول بیت حقیقت توشن کہ اللہ وتی نیکیں بندیاں درستاں اللہ ہمیں معاملہ حسن درستاں چے امتحان گری اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام 950 سال وتی قوم داستان عذابی کشه ہنچو تکلیف حضرت نوح کت ہنچو اذیت کت آیا صبر و سکون گونا پدا نرمی گونا پدا لگے تبلیغ کتن دین نیمگا دعوت کتن 950 سال وجہ پدا کو نرمی مہر محبت گونا گت سمجھیں تا تیندا 950 سال وقتی آیا دی کہ یہ ایمان نیارن چن ایمان آرگا ناامید بیت ناامید کے بیت و نی لگتا وقتی من حضرت نوح علیہ السلام آسیب رسینگا جنگو عذیت کنگا ایزا رسانی سرا نی آئی صبر پیمانه صبر وجہ چه لبریز بو پر بو کاسا صبر لبریز بید پر بید تو پورن اما لحظه دعای کت دست چس کتن دعای کت چی گوشت بسم اللہ الرحمن رب انی مغلوب فانتصر اے رب ما اشان چینی عاجز بیتگو بس تو منی مدتا بکن اللہ تعالی آئیے مدد کو و درستیں قومی درو زیر آب کت گرک آب کت می وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آستو کا دور دا
و آیه چه هم آیه هم گوشت اوشی حسبی الله نعم الوکیل، اوشی گوشتی که آس توکا دور کوشی از ابراهیم علیه السلام دوری که اللہ تعالی آس حکم دا گوشتی یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، ای آس سارت ببه پا حضرت ابراهیم واسطه، پای واسطه سلامتی به حکم دیره، حکم هنچو رسید آس پا حضرت ابراهیم واسطه وجه چه جنت باغان یا باغی بید گلزار بید. دومی آزمایش حضرت ابراهیم علیه السلام ای بید که وتی محبوبین وتی عزیزین وتی دوستین چوکا زبا بکن بکشی آیه حکم رسه، همه حکم رسه گا بس ادا حکم رسه ادا چست بی لگه حرکتا کرو چوکا گردنی بولو حکم دیگریه ما هنی نماز تسبیح عبادت کت نکنی آو نبی بیتنگا ولی پدا ما کسانه امتحان اندرات نگن آئی کشگ وجہ تیاری شروع بیت ہم دا تک نام گوشی پکت اللہ تعالی یہ امتحان کت وجہ چوکے ہم گوشی محبت مردم دلا کہتے ہیں گوشی اے منی حکم آئے منی حکم مانی یا نا ہمیں پیما آیا وتی محبوبیں چوک گوٹ سراوشی کار چیگه ایر کو همه پیما پیش داشت که تی دیما چوک هم حقیقت هیچ چینه چوک هم چیزه نه تی اللہ تعالی دیما همه کارچ پا گردن اوشی ایر کو کارچ چه رواق بی که ارشاد اللہ تعالی بید ای جبرائیل برو پوران چه بایشتا چه جنتا چه یک گران ده بیار انگا کارچ نچلتا گران بعدیں پیسرا بودا اردیگ بھی بیتے ہیں چیرا کے بجائے اسماعیل ہما گران بعدیں حلال بھی و ہمیں پیما واجاں قربان بھی بعدیں قربانی ہمیں گران بھی بیتے ہیں اللہ تعالی یہ تمام ساری یعنی قربانی ہمیں اندازہ پسند آت یعنی جان فدایی و قربانی حضرت ابراهیم همه اندازه پسند بی حتی چه گیش که در قیامت تک همه چیز واجه یادگار ابراهیمیه پس کشن کجا خوش نصیبیم که پس براک بکشن همان که اللہ تعالی قدرت داتا هنچینه قدرت نه هنچینه وجه شپا شامی نه کجا برسی قربانی بکن حضرت یونس علیہ السلام اوشی مائی کے لاب تو کا زندانی بھی وجہ مائی کا گیر بو ہمو دا اوشی ہما تہاریں جا گیا مائی کے لاپا وقت کے تہاری تو کا تہاریں کھوٹی تو کا اوشی بیت ہمو دا تھوڑ سے تو لگے توار کنگا توار چست کو تو گوشتی چے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین اے منی معبود اے منی اللہ ترا بغیر ہیچ معبود نیست ہیچ خدای نہیں تو پاک ہے و بے شک ما خطا کاروں خطا من کتا یہ دعا وانے یہ دعا کہ چھ دلا چھ اسی درد زبان سرا کے آتک مائی گا حکم بو حکم دا اللہ تعالی مائی گا که برو دریای کرا اشیا چو دفا پوران درکن حکم رسک بی که ماهی گا همه دمانا وجه که دفا
چندت شانت در کردن وجه همه فهم حضرت یعقوب علیه السلام آوتی محبوب و عزیزترین چوک هست یوسف علیه السلام جدایی چنچو سال تک برداشت کو ادا تک نه که آئی غم توکا همین اندازه گریتی که آئی چم موشی نابینا کور بیتم وجه و حضرت یوسف علیه السلام ما چوکی ما کسانیا وتی پت ماتا چه وتی وطنا چه دور جدا بیت چون مدتان زندان تو که زندان سختیان تو که سختی برداشت کو در امتحانه حضرت موسی علیه السلام که فرعون قوم ظالمه در برداشت کتا چونه ظلم آیا برداشت نکو از موسی وتی لوگا چی بی لوگ بیت در بدر بیت مات پت برات کوهار وطن درو وجه ویلی کتا بی یار و مددگار بیت مدین تو کا وجه رفت اودا نه کسی آیا پجارد نه کسی آیا پجارد نه لوگ نه جاگا نه ٹھکانا هیچ نیست وقتی که کسی نه کسی آیا نیست کسی آشنای آئی نظر تو کا نیاد شوڑا گوشگا لگے رب انی انزلت الی من خیر فقیر اے منی رب اے رب العالمین ہمیں ہنچو تو منی نیمگا منا حکم داتا ہما بڑا کتا تو گوشتا ہما پہ ہما عمل کتا واشی تو کا ہم منی شرری ہیں بلائیں شرری ہیں کہ میں محتاج ہوں تی نعمتانی تی محتاج ہوں یہ وجہ آئی زبانہ چھ درائگ بھی دلا چھ زبانہ کہت کہ اللہ تعالی رحمتانی دروازہ پچ بھی ہمیں فہما کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ چی ہمیں کافرہ ہمیں اندازہ تکلیف و اذیت کو تکلیف داد اذیت کو ہیچ راہ پائی واسا ویل نکو ہمیں اندازہ اذیت کو تا ہر نوحا چی لگتا اذیت کنم ہیچ کسر وتی یعنی باقی نیرتا ہمیں فہما وجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شی پاد خوش یعنی کلن درو چه لغزش چه لرزتا یعنی پر خون بیتا اذیت کو بھی حد و صاحب بلکہ آئی برابر وتی قوم واسطہ پدا یعنی آنی آواز داد آئی تبلیغ و دین نمگا توار کتا و آنی واسطہ دعا خیر کت یہ اندازہ اذیت کو پدا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنی واسطہ دعا خیر کت مصیبتانی کو حضرت ایوب علیہ السلام وقت کے شکر کو تو روچ روشن فرماتا و نمونہ کے ظاہر بیتے گا لیکن صبر آئیے صبر اندازہ آئیے نبیتے گا کہ صبر ہما آن چوشی کہ آئی سرا مصیبت وقت بیت وجہ حقیقت اشیں کہ نعمتانی شکر ادا کنگ لوٹی بلکہ آسان ہے وجہ گوشی میں بیٹری ڈاؤن ہے کم کے مشیہ مانتے شوانو و